Agikira ndeto ino mukonde mumbunge wa Baringo North William Cheptumo niugite muingi wa Baringo ya Muhuro ni worwo ni njamba na muteteri woma. I, Grace Kipchoim, having been elected a member of the National Assembly. Grace acagurirwo ria mbere ta mumbunge mwaka-ini wa 2013 na mwaka wa 2014 akimenyekana ari na murimu wa kansa ya mara na akoretwo akirigitwo thibitari-ini itiganite. That I will obey, respect, uphold, preserve, protect and defend this Constitution of the Republic of Kenya. Hindi ya githurano kinene kia mwaka muhituku mumbunge uyu athurirwo ari thibitari-ini atekite kambeini kana na mucemanio umwe wa kuhoya kura of a member of parliament. So help me God. Ona thegia ya mathina ma mwiri mumbunge uyu akoretwo ari muhari-ini wa mbere kuiguithania nduriri cia Pokot na Tugeni iria ikoretwo igitharikanira mahinda kwa mahinda ni undu wa wici wa mahiu. Kama aliyechochea manyumba ichomeke ichomwe vikutani ni mtu anajulikana, ni mtu hapo wangechukuliwa hatua. Grace Kipchoin aciarirwo mwaka-ini wa 1962 na ahuruka ari na ukuru wa miaka 56. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.